Maldives Hajj Corporation Limited ki 7 November 2013 ga ufeddunu dive sarkaruge sateke insata hissa onna sarkaruge kumfunye Hajj Corporation ge maganu masuliyataki rakkaterkama amanatterkama eku dive rayitunge faisa balahatta hajja umra ge alukam fasih kama eku ada kurumuge magu tanwas koddinu Hajj Corporation ge khidmetakuge femwer ragalu kurmattaka warak gina masakketake kuramunde egotun hajja umra edda komme dive rajitaki ekamuge furihama ma'lumat libigen alukan ada kura mihekan hedumattaka MHCL Hajj training ge namuga muli rajyen huluwalagen hajja umra ya behe ma'lumat for koddinu mawani rewifa MHCL Hajj training naki hajja umra edda komme dive rajitaka ekamuge sahha ma'lumat libigenegen alukan ada kura baiku kamuga hedumuge niyatuga hinga tamrin program take me tamrin programun hajj tayyarwana gota hajj qur'an gota hajj nimma femburi ais amal tabhattam wi go ingigen daane adi daturmatige kankam bahattam wi gota hajj daturuga dimawane kankama helun ter kurma daturmatiga sahih gotun dulhe kon hurumatta ka kuravi daane kankama helun ter kurun himene MHCL hajj training naki komme rajitaka ves bayreve gota aharuge eki duwastaka tawaluko durala rawagen kuriya genda training program take